Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar, hurmatli tez sotuv kanalini ko'ruvchilari. Bugun 14-aprel 2025, Jalolobod shahri Alikashavoy kirpishniy zavod 2'de turamiz, to'g'anlar. Tez arada satila turgan temirlerdi sizlarga tartib ko'rgazib berem. Emneler bar ekan. To'g'anlar, uşul tünükeden başlayın. Manisi biri şirok ekan. Qarshi to'sqan modeli o'ta yaxshi. Tugundagilar adashmasam bir 80-90 şirinasi. Qalin bular to'g'anlar. Bularning kvadrati 300 so'm. Kelishim bağda. Kelib ko'rib, chalib, suylashib ko'rsangizlar bo'ladi inshaalloh. Dağı narqi betda ugolniklar var. Şular deli hazır sizlerge bir sıra tartıp ko'rgazib berem. Mınanday tünükö mına yerlerde dele bar mına. Eko var eken. Armatura, to есть угольник. Угольниктер көбүнчө 12'likler kalgan. 4 metr, 5 metr, 3 metr. Bular kilaga satılat, kilası 40 so'mdan. Jalpı şu temirlerin bağısı 40 so'mda. Mına yerde dele bar temirler. Tük ötüşke satıp atat. Kelişip kalsalar arzan ele beredim. Mına şiveller bar eken. Jettige 10 bolsa gerek. 3 metr çıgat. Mına bar eken. Mına eko şiveller bir de eken. Ferma. Mınalar var. Uşular kaldı mı ne? Jettige 12 adaşmasam mına ugonlik. 3'ö bar eken. 4'te eken. 4'te eken. C 5 metr, C 6 metr. Mınalar 12'likler uzun. Mınalar 9'luklar. Bular ulangan, biroq işletkeni jarayt. Qalin sovetskiy. Bunun точно adresi to'g'anlar Jalolobod shahri, улица Пушкина men kelesizlar. Sadovый degan ko'chaman kirib kelesizlar. Улица Alikashavoy. Kirpishniy zavod 2. Yandex kursangizlar dili zavod deb chiqadi. Mana 9'luklar 12'likler. Количество ko'p. To'g'anlar, bu joqda mına tünükö bar. Atsinkovny 5'lik. Qalin. Köyle var. Qiziqqanlar bolsa, şular dele satılat. Kvadratı 200 so'mdan. Bazarda canısı 550. Mına. Körüngüzler. Mına yerde dağı ferma jatat. Mına Жақшкен şüveller. Mınanda listleri var eken. Azırak kalın. Törtükler eken. Mına şüveller var eken. Kanca metre eken? 4-5 metr çıkıp oladı. Hurmatly көрөрмандар, ушул будка деле сатылат. Бул будканы баасы 40 000 so'm. Өзү ошондой акчага сатып алынган экен. Мына ичи ОСБдан капталган, электромонтаждары бар. Айнектери аква. Адашпасам пластиковый. Эшиктери деле аква.
Көрүңүздөр. Бул жакта дагы сатыла турган жыгачтары бар. Ушуларды деле сиздерге көргөзүп кетем. Мындай жыгачтар бар экен туугандар. Чорныйга өлөт. 5-6 метрликтер. Мындай тенеке деле бар экен үстүндө. Кызыккандарга. Ал эми бунун баасы туугандар 200 сомдон штугу. Көрүңүздөр мына. Бул жакта половинка кирпичтер бар. Бул кирпичтер огнеупорный кирпичтер. Мына көрүңүздөр. Печкага курсаңыздар өтө жакшы. Мына көп жылга чыдайт. Bunun baası Porter 3,5 ming so'm. O'zinglar terib, жүктөп kete beresizler.